clear tu le ngai thatu zong te chibai le bekule September ni som paruk sang ni som ni le pali ania international news and politics chanchin ngai nom le beng war thlak tak mai ilo ngai thlave thung teang nimin Sunday dar ni PM Khan Donald Trump chu a thian pa le donor ni bok Steve Witkoff nen Trump West Palm Beach Golf Club a golf khel tura anom lain ka hlum tumania Mase Secret Service agent ten rang takin ka hlum tum tua pu Ryan Wesley Root kumsom nga le pariat akar SUV Nissan Duma Atlantia chu Trump Golf Club atanga marlam Interstate 1295 in Kara Police ten lodang che pinan mana man ani lai hian a mela hlau thong le phok lek mel apumia lova SUV car Duma atanga man ani hian engwange ti in zona po azol lo ni nan soi Ryan Wesley Root hi Palm Beach County Sheriff Rick Bradshaw chuan thilzofia turin custody a shen mek ania Secret Service agent ho tu ber point Florida State pan ngalin Trump ka hlum tum ani dan le ven himna thil chungchang te chu FBI ho tu tenen soi hovin an chui chiang mek ani Martin County Sheriff William Sidney chuan local TV hena Ryan Wesley Root chu SUV car atanga man ani lain ral thuam engma keng lowatia Secret Service agent le FBI ten chuan Ryan W Ruta tlan chiat namhun atangin assault rifle AR-15 style AK-47 rifle GoPro camera le begdum panian mana thilom dan uluk takin an chui mek zelani Secret Service agent te chuan golf course vel chu ahung na anan thlir kwal vel chuan mi pakhat AK-47 rifle khoi mek muin silai an met puak ngal chuaya Vawi ngal vel an met puaka soyani Fox News host Shin Haniti Trama chian tha chuan Trama golf khelpui tur Steve Witkoff chu pe pop ngalin Witkoff chuan golf course hung na kwa panga atangin asilai apuak resort zota Secret Service agent de chuan Trump chu hual ngal batin hun hima an suai thuayani atiani hetianga silai puak resort zot om vele Ryan Wesley Root chuan aman ruate chu da in SUV Nissan car dumin atlan cheta ninan soi Root hi Trump le Witkoff te omna tanga yat zalia tanga zanga vel le ka omin an soya mase silai chu amet puak man lo ni na lang Trump hian a golf course a hian chun cho fak main jinglama golf a khel fo china soyani Donald Trump hi campaign in a boy hlea zirtom ni zan khan Las Vegas Utah State a campaign fund tuakin a kala Las Vegas atangin Florida State hi karto pa alo let le chawani hetenga boruak alom vele Trump chuan truth social le exa silai puak ri te chu oma ma se thu thang chu khwal thu thang le arpan chu kapun du tiang maya athan hloi maim hei hi in lo hriat kadua kahimin ka thae engthil main mintir luin min dikhot lai lowang katlomin kain pengai don lowani tin aron ziaka Trump campaign committee point thu chua siam ngalin Donald Trump chu pathian ven nazara himdam tha thatakin ome tin an soyani Senator Lindsey Graham Republican of South Carolina chuan a thian pa Trump chu be pop ngal thuain Trump chu a tha in a rilru po ha dama hetiang renga mi chak le huai sen kala sengai lowani atiani White House po President Joe Biden le Vice President Kamala Harris te chu Trump ka hlum tum ani dan chanchin tlang pui silfi an ni President Biden chuan Trump ti nat ani lo chu lo momati thule Secret Service agent te fakin US politics a tharum thona in mun anei lo ti na dem thu asoya US politician larle challang tam takin politics wanga tharum tho du na om andem thu an soi hlomani David Aronbach Florida State Attorney General chuan Trump ka hlum tum tua pule rin hlel Ryan Wesley Root chu state level le federal crime anga shem aniang atia thilom dan chui fi America nia wangin Secret Service Police le FBI lam te hian engma anla soi chiang fak theilowani Donald Trump hian thotan zana Florida State a cryptocurrency chungchang afapa pani te sumdon na tura social media X atangin crypto platform chungchang a soyanga tholeni zana Flint Michigan State a US President ani laya a press secretary chin tuna Arkansas State Governor Sarah Huckabee Sandranen campaign an neyang
nilai nia ero Long Island New York hmuna campaign rally aniang Butler Pennsylvania State a ka hlum antum hnuwa Secret Service agent te chuan Trump chu wallout taka campaign rally nei lo turin thuron an lo petowa dar thalang silai mu ka tlang theilo phena thu a soi photo thina ni Kamala Harris nen anin chapchar chumin dan lova US PM lu tho abi ken hai sian ho ten Ohio State a anom tamna Springfield khwale a chevela hai sian hotel chuan uile zote sa te in miran vulru le e saka apua wangin Democrats le Harris lamtang ten dot soya puin an beina hlea Trump la chuan in chapchar hnu loka media ho ten an chua chal supsupa ani la chuan analo te ti niom takin mi ten an soya ka soi mai lom thunei tu zot teu ati liam san et zela Harris la chuan Trump hi dictator le ma ni tang ma haya thunei na chil tu Kim Jong Un angai sanga love letter kanin thon ati thul kem David mun pe mo tak US Presidential Retreat Center zaum tak kan president ten ramdang palai zaum taka an khwal tha thlen na huna Taliban ho tu te biain ami khwal thula thunei na sang ber commander in chief ni turin le White House luale turin atlak lo ti in Putinan achachun faknan ayang chete ative boka Trump le Harris te hian in chapchar an nei hian immigration economy environmental border issue bi ka na satakin ABC News buat sain in chapchar na an lo nei to ani debate an nei le an be se le rin violain Trump hian chul ati tolova voi ni lai kan be to e ti in Biden ne na anin debate kha achiar telani Harris chu Biden a ani e chumi khami chu ka tiang ti in thu ti amin a soi teu ringota kumthum le chan ve thunei na an chan chungin engber nge ti le US Vice President am to zinga cheber liberal hlom lian ber ani e Biden ani e ati kuma Harris po anui soi nunga Biden a kanilova Donald Trump po kan heklo America hian thangthar chuanthar lowam turte ta na suai tu amamoa chumi turin kain buat sayani ati thungani Harris si debate an nei hnuwa Tramain pool sangsanga 48 45 45 42 ang tein asang leklek china mase Democrats le Republican in buan tok na big state palia chak apoi mo in chumi state palia electoral college vote mu thatdana zirin tunge chak jok tu Russia donani popular vote maktadoi tela mu tam chiam ringotin omzia anei tam lova electoral college vote jani somsari muma sa jok kha tling tur anni mai tunge Ryan Wesley root chu The New York Times chanchin bu chuan root hian Russia in Ukraine arun hi adu lovin Ukraine atan hleya Afghanistan atanga Taliban hlawa Afghan sipai America rama omte chu bepopin nikum sang ni som ni le pathum khan Ukraine ramtana raldo turina somani atia Afghan ho te chu Pakistan passport siam sak thein ashil tiani Rian root chu Jawa Hawaii a omchinin chumihnu kum sang ni som pariata North Carolina state a apema Agriculture and Technical State University kalin ama hian kum sang ni pakhat atanga sang ni le pahnih khan mishing tha puk theina weapon of mass destruction nei dan te angai tu ani in chumi wangin criminal charge pek ni in an soya April sang ni le pahnih khan WMD hi angai ven hle ani anti ani The New York Post le The Associated Press chuan Ryan Wesley Truth hian kum sang ni som pakwa hnuwa tangin Democratic Party thlopin Democrat candidate te chu state level le federal level a thlopa Democrats candidate detlin theinan donation pot tamlem lo takin voisom pakwa lai alo tho to ani anti ani kumsang ni som ni le panhi khan Ukraine drama zinin Newsweek Romania hna Ukraine ram a thlopa atan bur thu alo soi to bok The Guardian UK chuan root afapa oran root chu be popin apa chuan in saklam atui pui thin thu te soin Ukraine a volunteer in a kalani atia AP News chuan Ryan Wesley root hian Hawaii State mi Democratic Party atanga US President chu tum Rep Tulsi Gabbard chu primary election a athlop thina ama chu Biden le Harris thlop thin tu ani atiani
rian ru thian march sang ni som ni le palia Democratic Party primary election a vote athlaka kum sang ni som pahnia North Carolina state voter registration asiama Democratic Party tan voi som pakwalai donation thoto in Democrats chak theinana siam campaign fund tuakna ek blue poll tia US dollar za somli chu kumsang ni som pahnia atho ti ani bokani thakalta lok mai khan US President Donald Trump chu tha tum aloni to boka chuta thiltawn dan kim chang chu Iranian agent pakhat chuan Donald Trump athat turin hitman arwai ti hriatania mase aplante alotlin ma aman chuani Pakistan mi Asif Marchan kumsomli le paruk mi chuan New Year ka August thaimo September thachunga Donald Trump atha ani theinan mala Donald Trump atha tura amiroi contract killer hena poisa advance dollar sanga apehman ani ti US Attorney for Eastern District of New York chuna soi US Law Enforcement chuan Asif Marchan achu US Law Enforcement chuan Asif Marchan achu Pakistan minima se Iran agent ani ti za in an chiang to ti thuan soi Donald Trump hi hemi ma po hian Iran hian than tum ti hriat ani to a heti taka Iran in Donald Trump tha antum na sa chan ber chu kumsak ni somnia Iranian military leader Qasem Soleimani a Trump thupe ka tha ani wangte anuwa Iran nuclear scientist Trump thupe boka tha ani le wangte kha ani ti hriat ani Juna Khan Marchana hi New Year ka sinin Trump tha theitur hitman a hmuwa ma se ti sual ber chu Trump tha tu tura arin le abiak hitman hi undercover law enforcement agent alo nia Marchana chuan chu pa hna chuan Trump tha na tur sum le pai te chu ram danga tangin aron lut don ti asila ti chuan atu ka hitman hna chuan poisa advance te pe in until plan chu kalpui turin asilani July ni som pani kha ni we se chuasan atum lain Asif Marchan chu manani Marchana hian Trama that theitur azonna hian tunma lam deuh khan US a zinin misualte aduang ti theitu tur amu theinan tin strip club le bara te aleng lut fawa chutia azonna lama chuan undercover agent atong fuwa ti chuan Trama tha dan tur aplan puitani Donald Trump hi sang ni somni le pali election a atlin don le don lo chu soi thei lo maila pathian chuan aveng ani ti hi phadrual ani lo mani lo ka Iran in tha antum ti US authority ten an hriat hnuwa Pennsylvania tlangwal pakhatin akap hlum thel towa kha po kha pathian wang liau lewa kap thel ani ti ama Trump le Franklin Graham te le mi sang in an soya tuna po ma tha tum tu te chuan US undercover agent an be fule hlaute hi pathian ven na ani kan ti thei don lom ni tuni US election lom tur hi US history election in beina boruak sang ber ani chomeka Trump hi afim khur hle angai dona Republican presidential candidate Donald Trump chuan atlingani chuan US a Christian titan zalen na awmang atia Democrat sobin anti-Christian dan tam tak an siam to te chu aron chia don tia soya transgender te tan sportsa meichia antum aphal sak don lo tia soiba ka khowela pathian in gender pani chi asiama mi pale meichia an ni atiani Democrats candidate Kamala Harris ve thung chu US senator liberal ber a thlan to ania ok ideology tuipui tu ni in Socialist lamzonga US kalpuitum tu ania voters ID omdulo atam thiang ber US a immigrants lutira vote po thlak tir du tu ania tuna po LGBTQ te chuan ama tan hian nasatakin an campaign me kani Kamala Harris pasal Doc Emhoff hian anupui masa chu iresanin afa te omtu nani chu aloraya anupui le fa te hriat lovin relationship an lo nei awang le afa te tu ara awang chuan anin thenta chumi hnuwa Kamala Harris nen anin tong chho ve le ani Kamala Harris po hi kumsam ni le pali le somni le paruk vel ani lain nupui fanau nei lai CS speaker
Willie Brown meya alo tang to chinani United States President Louis le kumin in thana Republican presidential candidate ni tur Donald Trump chu Butler Pennsylvania a election rally anei na silaya ka hliamania rally a telmi pakhat chu ka fu ni in athia hliam tur panhi anom bok Donald Trump tha tumna hi anram huna July ni som pathum inrin ni taya thleng ni in rally an nei nam huna do sana alon nu thusoi atran nu loka ka ani Trump hian dan lova American an pung zelti asoi lain silai voinga me pu ania silai mu pakhat chuan Trump hi abeng ding lama fuin Trump chu akun hiama ama ven him tumin Secret Service agent te chuan do san lam an pan chho nga lani Trump hi ka ani nu lokhian do sana ding chuak le in mi puitelama akut hum ruin athat thu asoya hun him lama suai ani nu hian Trump chuan silai manga ka kania kabeng ding lam hi fu ani ati ani United States Secret Service le law enforcement a thokte chu ama veng him tura rang taka an chet wata wangin lom thu asoi US Secret Service chuan silai met puak tu hian rally nei na pon lam hun sang lai atang na kap ti an soya poi khoi tu hi an kap hlum ve ngalani Butler ka ani nu hian Donald Trump chuan a private golf club omna New Jersey lamapana a social site thuta inka na thleng a hriat dan tar langin silai ri le borua ka thilthlok rifua ka hriat khan thilom dan adik lo ti ka hriathiama kavun chu silai muin a fu ti ka hrele ngal ka thina sa hleya thilthleng chu ka hrethiam takhop mai atiani US President Joe Biden chuan Trump rally a inka na thleng chungchanga inrin ni zan khan Donald Trump hi a bengalani Trump a thada wangin alom ti soin Trump le achung kwa ba ka rally a tel mi puite tan atong trai reng ti soibok America hetiang tharum thona thlen ching te tan mun aom lo ti Biden chuan a soi US Vice President Kamala Harris point Trump a hliam na lo ti a hriat chuan athla atimuang ti soi ve bok Trump le achung kwa ba ka hein ka nei na hong tele liam tuar zong te antong trai pui ti soin hein ka na thleng hi mi zong in andem angaya tharum thona dang a cho chualo nan mi pui te chuan ti turan nei ti asoi Federal Bureau of Investigation chuan Donald Trump kap tu hi Bethel Park Pennsylvania a cheng kumsom ni mi Thomas Matthew Crooks ani ti an tar langa Trump tha atum chan an la chui chiang mek ti an soibok Thomas Matthew Crooks si Republican Party a inziak lu ni in kumin in thlan hi avoi khat vote thlak na turani kumsang ni som ni le panhi khan Bethel Park High School atangna graduate Pittsburgh Tribune Review in Atarlan danin National Maths and Science Initiative in atangin Star Award US dollar zanga dong to bokani Trump ka nana aman rifle po anua manani Crooks sian ama hriat theina tur ID in ka na huna hian keng lo ti dan keng ko tu te chuan an tar langa FBI Special Agent Kevin Rojek chuan thala ka tang le DNA test mangin an ka hlum hi Crooks ani ti fin fi an tum mek ti asoi Donald Trump ka ani chungchanga Secret Service lamin soisel an to pha na sa US Congress Oversight Committee chuan poi khoina thleng chungchanga Secret Service Director Kimberly Kitil chu thuzo fia turin July ni som ni le pahnia in lan turin an kowa Secret Service US President Louis le President Changlai veng tu an nia Trama chunga thilthleng chungchanga hian an na an hlo cham chiang hle nia ngai ani US politician le mi puite point Trump omna nai vai tak in chunga ral thuam ne na athat tu om theichan hi an hredu ti an soibok he poi khoina thlendan hi FBI Secret Service le Department of Homeland Security chuan an sui zui me kani Abraham Lincoln hi US President som parukna ni in US President zinga tha masak berani mi puite ngai na thlo President Lincoln hi anu puinen Fort Theater Washington Alem chan anin lain John Wilkes Booth chuan atuk khuma kapin damdoina shwai ngal ni ma se atuk jing April ni som paruk sang khazaria somruk le panga aliam tur lovina thitani President Lincoln thatu Booth hi April ni som ni le paruk
sang khazaria somruk le panga khan ka hlum ani ve ani James Garfield hi July ni sang khazaria somria le pakhat khan New England pantuma rel chol hmuna awm lain Charles Guide chuan akapa Garfield hi thinghal mai lovin aliam chu kar ngi musaten kolni in New Jersey lama shuai ani nuwa athitani Garfield hi US president somni na ni in tharuk chung president ani mana president ka hlum pani na ni akap tu Guide hi manani nuwa thiam lo chantirin June sang khazaria somria le pani khan ti hlumani William McKinley US president somni le pangana McKinley hi September ni ruk sang khazakwa le pakhat khan Buffalo New York ka thuwa soizoa ama lom tu in tarte achibai lain Leon F Jolgos chuan munle muna awma kapa niria chungen kolani nuwa September ni som pali sang khazakwa le pakhata athiani McKinley hi atram ni na ta na thlan ani nu tharuk na tha ni in vice president Theodore Roosevelt chuan athla kani John F Kennedy US president thom na le khovel mi puite duron John F Kennedy hi president somthum le panga na ni November sang khajakwa somruk le pathum khan Dallas motorcade parade an nei lain ka ania abula chuang Dallas governor po ka funi in Parkland Memorial Hospital a kalpuyani John F Kennedy hi damdo in an thlen nu relo te a athia Kennedy hi Lee Harvey Oswald chuan Texas School Book Depository atangina kapa Oswald hi ni nuwa Jack Ruby chuan akap hlum vele ngal bokani US President Donald Trump thatuma be ani chungchang chu chuizui zel ni in Federal Bureau of Investigation chuan Trump kap tu Thomas Matthew Crook chuan midang puina adong lo nia lan thuan tar langa FBI National Security Branch Executive Assistant Director Robert Wells chuan thilthleng an chui chian to china Crook sian thurwal puidang neilova ama chawa Trump thatum nia lan thua soi hemirwal hian thu to pero an la siam lova nu chui na chu la chun zom zel tur ani thua soi bok FBI chuan he thilthleng hi aru ka in thatum na angle firfia ka chet na angin thu buai an kalpui tia soi Wells chuan FBI hnuaia counter terrorism division le criminal division te chuan in kana thlen chan hriat tumin an be mek tia soibok FBI director Christopher Wray chuan Trump kap tu chu thito ma se nu chui na chu kalpui alani reng ti soin henga wang hian thil soi thei chin atlem ri hle ani ati ani Ray chuan in kana thleng chu mi pui sarkar le akal phung beina ani berani ti na soibok FBI hian Trump kap tu hi rilrulama harsana nei nia an sia lo ba ka tharum tho tum na le in vauna lam hoi thu soi anei an la shalo ti an tar lang bok law enforcement official panni an ming tarlan lo te chuan Associated Press hena Trump kap tu niarin hlel Crook sa in chung le alir theya bom siam na man ruwa an mu chuak ti an soi Trump ka nana man semi automatic AR-15 style rifle hi Crook sa pain tharuk liam ta aleinia alan thuan soibok he rifle hi USA silai lar pol tangni in pong ka na thleng thina po poi khoi tu ten an man fo nia soyani military style weapon ni in amana tolova man aul sambok ni in an soibokani Trumaka ani chungchanga hian UK Prime Minister Sir Keir Starmer point President Trump rally in kana thleng chuan ati thabar tak zet tia soin political violence engchi main kan society a hmuna changlo tina soi Japanese Prime Minister Fumio Kishida point mi puite chu democracy choutu tharum thona te hnola do turina ngen bok Canadian leader Justin Trudeau point President Trump ka ani chu adem thua soi boka hetila hian thotran ni khan Trump chuan Milwaukee a convention nei na Republican Party in President atana nomination chu apom don nia soi ania he huna hian araning met turpo apuang don nia soi ani Republican tamtak chuan President Biden chu
in kana thlenga andem thu soin Trump president ni le lawom na lam aupuya le ti punluna anpu bokani Senator J.D. Vance Trump vice presidential candidate ni theitura shortlist jingami chuan Biden campaign trong kam omjanei takina tun in kana hi a thlen tirani atia Republican Congressman Mike Collins point President Biden chu tun in tha tumna thlen tu hiani tina soibok thiltawn thleng dik US lawmaker le analyze tena an thiltawn em chu Donald Trump an Pennsylvania rally aneina a thleng dik ta ti ni in kumsang ni som ni le pakhat US Capitol riot atang khan US a campaign language te thlengin tharum thona thlen thei turanga kalpuina satani antia kumsang ni som ni le pani po khan khatilaya House Speaker Nancy Pelosi pasal chu far right conspiracy theories ten tu bo mangin an be chiam to Trump kap tu kumsom ni le kaupa Thomas Matthew Crooks political affiliation le engri lupuin nge chet lak ti chu la chiang lo ma se analyze le politician tam tak ti chuan US a political trong kam du thona zual zel shinani antiani kar tam tak chung chu Democrat leader te chuan Donald Trump a president le ani chuan America democracy topna turani yang ti in thu anvor virani ti in House Republican Majority Leader Steve Scalise chuan asoya Scalise po hi kumsang ni som pasaria congressional sport event cha ma shooting thlenga hliam tuar to ani tun haya tharum tho lam hoya tongka nei chu far left lunatic ten chet anlak pha na ni ti kan mu chiang ta hetiang lam hoya in sel na hi kan ti to pangai ti na soi Senior Trump campaign aide Chris Lasivita chuan leftist activist Democrat donor le Joe Biden ngei po an tong kam man te chu a soi sela kumsang ni som paruka Green Party candidate Jill Stein running mate Ajamu Baraka chuan Democratic ho tong kam chu he silai met puak tu hian la fuin ramtana hlawom noi bo chu ramle nam mangai na thil tiangin angai ani thei ti na soi bokani Donald Trump ngei po US politics a tong kam du tuilo taka in soi sel vak na atina saber pol ani thobok Trump chuan na takin Congress le sarkar mai ba ka Republican Senator Mitt Romney atanga retired top government scientist Anthony Fauci te thlengin abe chiam thina hewang hian Trump supporter te atanga kuthak an ni hlavin private security an roi hial hlomani Trump ngei point ni kumpo khani US top military officer chu ti hlum tlak tia soya wangin in hnialna asiam vak towa Pelosi hamar atek po fiam thu thona namang to bokani tharum thona tipun lun thei zonga thu soi chu Trump tan thilthar anilova ati fawani jok kumsang ni somnia George Floyd police ten an ti hlum laya lungoi lo na thlenga po Trump chuan chumi remchanga la a thilruk ching te chu ka hlum tur alo ti to bokani chu mai ba ka civil le criminal case aur mek ngai to tu attorney te chu monster ti te deranged le psycho ti te na soyani January ni ruksang ni som ni le pakhata ma thlop tu te na US Capitol an lu chu ma po khan ama thlop tu te chu turin fight like hell ti tong kam manga kha thil thlenga wang khan mi pangai nun na an chan pha hial bokani kha Trump president ni laya ro rel dan le thil ti then khatte in bi le thuak te ngo Donald Trump zam ngai lo mi huai sen India president po ni lo US president dai chanchin hi tinge kan ngai ven chin tia in zo tam tak kan no om fo thina a ho ti pol la kan bang hek lo ma se shiat thewangin khovel ram thil ti thei ber chu USA ania chumi ram shwai tu chu Donald Trump ani India ram shwai tu po ni lo tinge a chanchin chu kan ngai ven kan ti chuan US politician khovel asoi hing theya US president Azir Zelin khovel thilin thak thleng po hi adang lamin omzia anei thinani US foreign policy le and domestic policy te hian nang le ke thlengin min ngong ve a hlate khuaram shoi tu mani se kan lo ngai ven ve thinani ti hi in shil shat thar le ma sapot tengu tunla hian Donald Trump chanchin tuin hai lo taka ziak le khabu fire and fury ti chu ania
aizol thlengin ti tam tu pakhat ani le der to Trump mi zele thilthleng chanchin engemaw chen chu kan soi to a atoi thiang berin achunga thilthleng dang I han soizom le don teang Jerusalem boruak Donald Trump chuan avoi khatnan khovel ram dang ti ngam ve lo tin Jerusalem chu Israel khopuya puang ti kan hreto a chumi chuan khovel ram sang na satakin ngong anei ani kha ti chuan UN in America thilti chu dem na vote ala chuta America thilti dem tu ram te chu Donald Trump chuan a thei ngil ngai to don lova a chin chia vek don ti po soya a soyang reng chuan a thilti do dal tu asum ringa nung ho US in poisa tam taka a tran pui thin te chu Donald Trump chuan a shrek ta ama saberin UN hena tran puina pek thin chu $1 million zani somrial le panga chuangin a chok tlem tanghal ani kha adang po kha hun lai khan ala titlem bok ani kha UN po an mangang khop mai ti chuan UN assembly a US do dal tu langsar tak pakhat Pakistan po chu na takin Trump chu na kheng zuya terrorist te tran pui tu a puin US apui thalo atia Pakistan hena tran puina an pek thin po Trump hun lain ti top emo ti tlem aniang atia $1 million zani somnga le panga an pek le tur tu na hian withhold ani tur thu an puang to ngeng hiani tuna kan thil ngai thak tur hi Donald Trump hun laia thil thleng te ania wangin ngai thak dan kan lo thiam don nia Donald Trump hi paro rum tak mai tha lo chu tha lo ti bur mai chi engma soi se emo soi ngam lo nei lo ania engtin zel nge UN lama ama do dal tu ram te hi ati chho zelang ti churin thu bakin kan la shelo na chungin ama le khabuzia nge asoya chuan phuba la le zia thin mi ania wangin apal jam mai chu arinom lo hle ani Donald Trump hnuaya America mi puile sum don na le economy na satakin ma so na ni kha Donald Trump thlantlin ani ma khan Democrats le milar celebrities tam tak ba ka economy ste point Trump thlantlin ani chuan US chu atlu chevek don US economy chu atlu chevek ang ti in an lo shil lok cham chia ti chuan Trump chu president a thlantlin ani zui ta mai boxia ma se an lo shil lok ang chuan eng thilma thleng ta reng lo Donald Trump thlantlin ani atang khan America stock market economy chu azuani na chuang ngal or mai ti la kan soi war mi alawang kum khachung president na achel chung hian tlatinin economy chu record break zelina sang tuala tun nai mai khan US history ala thleng ngai lo record a break tange nge ani thakhachu ringot point aram mi te tan na thar asing chuang fe te asiam sak mol renga aro real na awanga hlok na an mu to te hi a value chuan $1 trillion ruk chuang ani to ani kan siat thiam theidan tur chuan heti zong hian I han soi teang Barack Hussein Obama President Trump kum to bera khan US chuan manufacturing job na singkhat le sangsari chuang an hlova Donald Trump President Trump khanna ero chutiang na chu nuai khat singsari le sangkhat chuang aron siam thar man der to ani tunthlenga Donald Trump an aram mi te tan na thar asiam za chu 2.7 million chuang ani to na nei lo unemployment rate po kumsom pasari chunga anhiam ber chum aron ni chhonga la unemployment chu za pali point pasaria atlan hiamani Obama khan Trump tira khan US leiba kha $1 billion zanni chuang asiam kai mana leiba te chu rul an he kin apung chho chara Donald Trump aron president nu thlama sabera ero chuan US national debt leiba chu $1 billion som panni a atathlamanani hetiang zong hi zoram mitam zo khian kan siat pui ve lo chan chu media a kan lo mu le chiar pha kho abik takin CNN BBC Times Daily Mail te hian Donald Trump thil tha ti reng engma antar lan du lo wangani Donald Trump aril ru akim lo mo liberal ho le media hovin mi pui te hna min fa antumber pakhat chu Donald Trump aril ru akim lo ti te hian ia aro real dan chu a presidential lo an tia athil tia piang an sela ma se athil ti le ro real dan ti chuan ra tha a chua zel box si
America ram chu Obama noya khan thiang zau rama achang man ati theya kanja marijuana te chu an thla zalena free takin zor chua le le an phal chho zela abik takin liberal democrat chho sarkar na state a anitlang pui boka tin Christianity chuan be atok na sa lebok tama chuan sa khodang bia ho mit mei veng lek lovin Christian sa khwa chu aron da lian ngala ko san swai tu te chu ain leng thang berber te an nia hun poimo a tong trai na man le pathian thu soi chu awar lebok hetiang tia wang hlei hlei hian liberal ho huat a hlo na sa tun thlengin ni khat po lovin Donald Trump chu an be reng mai ani hi China le North Korea te chu Obama hun lai khan USian a hlawe mo ti mai turin an chunga engma action chu soilo adem zong pon thu an soi thangam lo ani kha chu wang chuan China le North Korea te chu an por zual zela tun din mun hi an thleng ta te po tila kan soi sual lawang mase Donald Trump aron lang ve ta ani chuan thu moi lem lo takin ani na ang takin aron deng ta pop maya chu vele expert in ti ho le media zong te chuan Trump chu mia ru kim lo khovel ram shwai tu te dor thiam lo an tinghala mase Donald Trump chu alo awak lo ani yang tu na chuan China chu ama ai fe in an thunun to North Korea chungchanga po China chu atam jok angoi ta US du danin ma ala ta fo mai ani hi tin Donald Trump chu ram shwai tu dang an la chit ngai mi lo wangin ro pui takin an lo dong song bok ani kha North Korea chungchanga ahmalak na po mimol thil ti in an soi thina ma se North Korea chuan Donald Trump chui deng khong tak chu in siam thatnan an mang ta hlawem ni ti turin hun rei to tak chung ati to ngai reng lo rem na lam hoi zongin Trump hun lai khan ma aron la ta thut maya South Korea nen in biak na tha nei te adu thu aron soi chhuak khial ani kha soi tur tam hle ma se asailu tuk don point danga kai le mayango Fire and Fury Donald Trump president ani kum khan na chanchin le khabu nia jiak tu Michael Ulfan asoi Fire and Fury chuan zuar chuak ta salpo akal ngal chur hle maya ajiak tu pa hian ale khabu chu Donald Trump president atanga pai thak ani na tur man ruwa ani arin thu asoi chuak hialani hele khabu hian Trump chu jiak le chiar po thiamu mal lowang le anu puinen anin kar po thalawang te thil chetin reng ina puwa tunlai hian CNN BBC Reuters sovin chatui bera an mang meka atam thiang ber an soya achunga thu in ziak chu thu bel chian adolem ti lam reng an ngai tu pui ve lawani ma se hele khabu hi mitam jok chuan thu bel chian dol lo ani ti an poma ajiak tu Michael Wolf a hi tun ma po thu bel chian dol lo manga saltam theina turin thu dik tok lo tak mangin Donald Trump chanchin hi zia kani ale khabu review tu milar tak te chuan hetiang hian an soi thilho te po ajiak dik lo ani hi The New York Times ajiak tu ber po hian Asia then khat te chu adikem asoi theilo ania ti te le chisang Brian Shelter CNN a te po mu tur tam ta ko mani hetiang atang ringot po hian hele khabu hiarin tlak om lo zia chu kan semai ome chuta khu ka lo khuk pui vakti chu ani lo ti na ni chu ama Donald Trump chuan le khabu chungchang chu hetiang hian a soya tuna chuan Russian collusion chu thubel chian dol lo dot vekani ti kan hre chiang ta zela Russia nena thok du nom chun te hi tela Hillary Clinton ile FBI tele kan lo ni zoka fake media tele he dot phua chop le khabu mang hian tuna ana sathayang berin ngai tu anan seng lea hetia ti lo hian in thlanna election a hne na chantum zok ro se ti in Asia kani Donald Trump hi atlin tir phat atang khan Democrat cho chuan man ruwa sang mangin ti tla kan tuma ama sabera chuan in thlanna fair lo ti in thil ti dik lo aum an tia an han chui chianga vote te an chiar thate renga ma se Donald Trump chu a fair mai pi lama ama a in vote alo mutam jok ti an mu chuak le sia chuta ati dik lo ho chu Democrats vek an ni ti hriat chu ani le zel boka mithi to ten vote an lo thlak na sa hle ti hriat ani ti chuan Russia in an pui an ti lea an chui lea
kum khat aya tam don an chui to a Russia ne na lo thok dun chu tama ni lovin Hillary lama bak FBI te ani lo ti sia ta ni le a chuta mei chia tam tak ron ding chuakin tama chuan dik lo takin lo khoi to thin ti ten an ron pu le ta an chui chianga chu tiang mei chia te chu Hillary campaign committee te khan Donald Trump pu mual pho na turin suman lo pe ti sia chua ani le to ani Donald Trump chu chol lovin a mel ma ten be na turan zong renga athil thati pakhat ma an puan zar sak du lova amel ma te chu khovela thil ti theile million berber te ani box sia chu wang chuan Donald Trump hian pathian kai suai na le ven na amamo tak zetani eti in du tok si phot mayango kumsang ni som paruk November tha US president in thlan chu kumdanga anin thlangang lo takin civil mi politician ni ngai reng lo sumdong hausa Donald Trump America president somli le pangana ni turin atling tlat mai atir primary election atang to in makti a hlo to a an tling phei kha chu makti a hlo le zual kumsang kha zakwa somri atin thlana Ronald Reagan le Jimmy Carter anin khina tang to in America president thlan khu kan lo ngai ven ve to a khati lai khan Paul Lee kan nia chuti chung chuan kanu te ho zara kan lo ngai ven ve na sa pastor el soithanga le khabu ka fanram ti ka chiar nu phei chuan America in thlandan chu ka chiang ve ta viawin ka sebok Donald Trump le Hillary in khingero chu ka ngai ven pe vak lova ngai ven lo ka tum lui ve deu bok ma se khovel ti ani miawa wang le chanchin bu le media danga alan tam shimshima wangin siat lo thei ani si lova atop don lama ka ngai ven tai khon hu ve le siani politician po ni lovin politics ami senior pui sa phoji nga po ke kani intive ngam chiao han le thal mia mai te kha ngai nom ka lo tia politica ton sian nga jok le intisma jok te le thal tura arem siat zia le mi ril ru ane theidan kha makbok mi pui vot mu tum tan chuan mi pui mit la ber le mi soi tam ber ni angaya abi kin ani yang politica mi siat lo ngai lo tan chuan a tul le zual bok ama sain America rama mi tam zokin an lo nin le tha an ti haulo ma se an soilan ngam manglo mi ti lom lo hlau renga khosa politician ho soingam lo Mexico atanga ron pem lu ten hok sak zia han soya chu chuan mi siat lo tur kha sang taka avor chhota athu soi kha a thai mo thaloe mo chu thu dang ni se mi ngai ven ber ani tir ta ni athu soi hian mi tam tak ati thinura hei wang hian vot tam tak a lo thei bok Masiaris fu khopa hemi asoya wanga Mexican atanga lu dru te vot a hlo aya tam dai vot a hui don ti a boru ka khan alang theani thilpa ngai omreng chu mishing hian kan ning fo Trama hian chu hre chianga aman tangkai dan po thiam hle a hlo tlin puita ani hi hetiang thilpa ngai reng ni na hi an establishment antia chu tiang ril ru chu Donald Trump hian a hlo tlin pui ni berin alang in than campaign line khan anin beina sa hle an mishing nun kal to nen lam anin porsak leu mai ani kha khan mishing nun lukpoi mo zia te po min sia tir sela a thang heng heang kan tun manun khan kan minum renga min ti buai zui fo bok miming thang le lar ni ve kher lo mai la kan nun dan hi kanu luk lo chuan mi sia lova za ruk veng te mi sia lova buai chuk te kan tong fo thin mi rin lo ama party swai tu te ngei point an du lo an soi sel loi chuan he na achang miau sia khovel hian angai ven lo thei lo ani keini India mar chak kil mi tlo po vak lo ramachang point kan lo buai puya kanin hnial pha na sa lebok President Obama kha president ani tir kha chuan Christian zinga sakol ani theidan soi tur sia an tam hleya keini ko san thusil tu te zinga po sakola pu ve chi si lova sakol ne na tang du na khovel top na tur chin chiana thlen tir tu tura soi anom nual a video nen lama en tir tur nei po kanom khovel le liama mi pakhat chan chin kan ngai ven viau mai le kan buai pui lui mai hi achang chuan ho ka ti hle thina ma se khovel kalphung thlak dang lam dai thei mishing an ni tla wangin an poimo lo thei lo ani heti chin hi tun tuma Donald Trump chan chin le hun kal to le aro rel dan kan tarlan thei chu ni ri phot mai te se